U toku je 5. dan priprema košarkaša Morave, trenutno je u toku trening na stadionu. Mi razgovaramo sa sportskim direktorom Miodragom Kostićem da vidimo kakvi su planovi za narednu sezonu. A mi radimo po uobičajenoj proceduri. Znate da svake godine počinjemo sa kondicionim pripremama. Mislim da je sve u redu. Ove pripreme pokazat će koliko smo spremni i na koje ćemo ambicije da krenemo u ovoj sezoni. Ne bih davao na početku priprema nikakve obećanja, nadam se da ćemo kao i svake godine izvući maksimum iz naših redova. Ovo što se tiče tima, mogu reći da je tim pretrpeo drastične promene, da je dosta igrača napustilo tim. Na svu sreću oni traže bolje uhlebljenje, većina je otišla u inostranstvo, međutim doveli smo par vrlo interesantnih igrača, još uvek se nismo odlučili niti opredelili koji će od igrača nastupati u sledećoj sezoni, ali kao sigurno pojačanje za sada su Pešanović i Jovanović i raniji igrači Zdravlja iz Leskovca. Dovešćemo verovatno još jedno 3-4 igrača, očekujemo povratak kapitena Milenkovića i nadamo se da uz dobar rad se opet igra lepa košarka u Leskovcu. Može li se ponoviti možda i najbolja sezona u istoriji Morave od prošle sezone ili možda nešto bolje? Pa nešto bolje bilo bi jedino čudo da jedna ekipa odustane iz prijava za prvu ligu Srbije i u tom slučaju Morava je na čekanju i igrali bi prvu ligu Srbije zajedno sa Zvezdom i Partizanom, ali to čudo možda se dogodi, možda ne, i to bi bilo jedino obećanje u slučaju da se desi koje bi mi ispunili. Za sve drugo, samo rezultati na terenu mogu da odgovore na ovo pitanje. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.